O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo i tae au mā lo le soifua manuia lo maia o Talala Radio Samoa. E 7 miliona lea ua maliele malo e ave Malerua Pehu Alpine Lifts, wa sau ma le tala nga i le pisinisi whaase e ilungo le aisa. O le fesoasoani tupe muli lea mo i la tō e tusa ma whaamalam lamanga mai le minista wa tina e Shane Jones. O le fesoasoani tupe whaitau miliona lona 5 lea watu ina atu i le nofuanga whaase e le aisa Rua Pehu i totonu o le se fulu valu masina. Saunoanga le minista na nafi o le 7 miliona watu e tu atu iai, o le nau ta inga ia mawhaina tatala mo whaase e ngai le vaitau malulu o le nei tausanga. Ta wai fo ele minista ele mawhaiona whaalango mai le malo e whaawa wai pe le fesoasoani atu tu salava pe le to e maua seisi e whaatawina le pisinisi. O le masina ta alwaina to e savali e sei Tom Elworthy le ana tau ofo na te whaatawina le pisinisi. I le fesilinga i le minista pe aisea e whaalwai pe le malo le whaitau miliona mo pisinisi whaase e le aisa nai lo le ave e whaalele iai tutongi o leo po o mea ai fo i whanau onga Charlie Jones o tupe lava nei na tuu ese mo le ati na e ina o pisinisi. Ua i o e ina e lesa avea mawhaipule Ale Green Party Colrace Karaman mo lianga e wha o li ngaoi. Wha mo lianga o lona ngao i o mea tō tino mai se tasi o whale o loa i au kilani. Lea e whaape e whaalua o na whai a o le isi o le whale o loa i Wellingtone. O le masino o ke topa ma te se ma o le tausanga tā aluai le ana tā ua na tutupu ai. Ma o le tau ato e tusa ma maui luma o le whaamisino ngā na nafi e valu afe iwa se lau sifulufitu tā la. O le alia e ai o le nei ma tā upu i le o ngā totono o le masino Januari le tausanga le nei na wha ama vai ai loa ma le tamaita i whaipule mai polo kiki. O le aso lua Juni le watu uatu i ai le lawina o le iunga o le nei ma tā upu. E le o iaisa manatu o le palemia Christopher Luxon e sui le tū la fono lo o whaatapu la ai tausanga mo nisi au nanga i totono o ngā luenga le malo. E fōlinga mai o lo o langolango pe Luxon le tū la fono wa 5 se fulu tausanga tālu na whaavai mai le o lo o ai e ngata mai le fitus fuma le lua tausanga le matua. E tataona li tai ai nisi o tofi e pe o le tofinga o le polesili o le ofisa o sulu whainga. I le fesili ngai o le palemia po le ale matua o le soifua na te langolango ina eia. Na tali Luxon i tala le Herald. E fua lava i le tangata ma ele o se mata upu a mea uo i ai se ilo i longa a tonu o se taimi o i luma. Fesili ngia pe ai se ai le ai se tausanga whaatapula amula au whaipolo kiki o le tali lava i tasi. E le o ngā luenga umai lalo wha amalumalunga le malolo o whaatapula i le fitu se fulu mo na tupu e tatauna li tai ai mai le palemia o lo o iai lava tangata e o lava i lea matua o lo o fia ngā lulu e pea. Talo maina sau i tua le tala o le alu le vae a le TVNZ e le o nofo le leile au fai ngā luenga. Vai aso talo waina fai mai eile ofisa whaasalalau o le a vae ale o atu i le onos fuma le valu tangata fai ngā luenga ma o le a motu sia foi nisi o ana polo kalame. O se fuanga wa mai a palota sui o lau fai ngā luenga o lo i lalo le uni ale i tu ma te ena. Mai le sui o le uni Michael Wood e le o iai se avanua e no nofua i lalo matala nua ma le au fai ngā luenga a e nā ona fai mai o le a motu sia polo kalame. O le talo sanga tau wala mai le uni o le tau fio fuanga o le vae o whailo mai a e toe fetu utu nai. Ripotia le tio New Zealand o le watau au le pulenga le TVNZ le tusi le uni na tu ina tu iai ana nafi ma o le awa va ai iai. Tala muli. Ma liu le tangata e to otasi o nol whaalavlawe tau ta avale na tūla i mai le fia na nafi i au kilani. La talata i le tūla e ono na feto a iele ta avale ma le pasika i New Lynn ma o le ana awina atua i le tamai le whale mai au kilani muli umalo na soifua. Ta apuni ai ma le awala na poe wha asolo so eso e ngā leo. Ma ua wala au mai ai fo isu i le ofisa iso o se tasi na vaia se pasika Harley Davidson na sawa. I le Val Rata Street, Marimu Street, i lea taimi o lea fiafi e vave whaafiso o ta i leo. Talanalo Radio Samoa, Manuel Taiao.